Kasorkar jelak la shimkia bahaya barok kilat lenti kumdo bentek lakam ya gejing sapriang joka klam COVID-19 haka jela. Bat kala pentrei perking baharu ya barok gejing betha kumdo ban ya dai kinong song senong bakin lat na kanika klam. Henrei kini ki barok kila sa job no namar ka jing yai beteng jong kinong song senong ban penken ya ki kendon. Kabala ban bu jing ma sika dei ya ka imlang salang haka jela hi barok away. Kani kejing bam ken snap kejing betha jong sorkar kelaja naduk kebasdang jong kejing ekun ya kani keklam. Ndre kejing pen ken kejing betha jong sorkar ha kebasdang kadai namar babuan ke badang kulmar jing mod ikir kom penjari jong sorkar baru kejing duna kejing nang jing tip ne jing syampang kaklam. Ndre suki da kejing penan kam lang ya kebor ke babuan kiru pat bat kam tam kitu ke badang duna kejing nang jing tip kila sedang ban ko ngo bat bun reti ya kejing betha baro. Hendrai ke besengu kendit kalong bani ipat menta bagi jing pen kenyi ke jing betha kalami naki dong tre sorkar. Kibala pen i ke jing bam salia ke jing pang ni ke klam. Wat apa dengan thema ke biak ceprang menhelek persya ya ke ke klam ha ke jela. Ke sorkar jela ke jing elek persya ke ke klam kalasim karai ban pak wan tre no e borok kinong tre sorkar ke badang rit kerdan hababu ru ke kendon balai pulai nak sispa ke de ban wan tre man la kesngi da ke be bujeli paramaki. Nalor kania kalau betha ru babarok ki office ke deban pentri perking bha ya kijing betha naduk kijing pensyong jengai ya ki paranong trei ban pha sop ki dur kemat de ki mas ban sat bha ki kiti de ki dawai sat kiti bet ki wei ban te lakam de ka khlam ka sorkar kalasim khiaru ban penbiang wat ki kali ban shaulit on ya barok ki nong trei ki basa ki jaka ki bakam jengai nasor kenang bakin om ki ndo jing e ha kalet kawan. Hendrai Mariami neki kamera terekam ni neki office imat kinong tre sorkar kelak no kijing perking ke sorkar. Bad ikani lei i neki jing kini syong bos bad kajing yang lembrum hagi jaka abbos klam da buram syu ke kendon banen jingai yala dia neki weipat. Kabade banlong la kumno hadu shimitar kajing jingai. UPCN mentakatayu la syam ke jing elek persyak jing ning tre sorkar ya kijing penjari jong sorkar. Pada kini lah syam kam tamai kapor bawai tray haba kinong tray kle yang lembrum haga jaka abbas hajan raj bhavan ter hado IGP point. Bad habawan ki bos la syek kini rung banyo jaka syong. Bad kuru kom syong ha kini ki bos ru kadai ka wei pat ka jing pen ken ki kendon. Namar la syek syong bad arngot ako ke jaka syong klem da nyo kor syu ka kendon ban ya syong jengai. Ya cuci ya cuci. Nalor kania ke isap tiang ya kejing sapriang jong klam COVID-19. Kadai lor kejing bat kulmar ki jaka bat jong ki bos daki kiti man ki bakio bahyar wat lai kini ki jaka balasat khoj na senret dawai bakin om ya bet kenyang. Wat laladon kata kejing senret dawai ru. Hadu kat no kalong pat kejing singan ladai kini kejing bat asia bat lot man ki bakio bahyar ki ba omla ban tip satya manobadon kenyang jengpang ne manobamdon. Katuk kani ginong tre sorkar ki isir khay kani rukom le jong ki paranong tre kila kentu ke sorkar bahkan kemi ibnia kani ke benta bat ban penti kena ba kum kini kijing pen ken kendon kemdai ban jasho kenang ba kejing singan kan long ya borok kinong tre sorkar.